Steven Nsobugoro aradisa habwa district ya Rukungiri umukuramburo ko arabwira abantu abarukutunga ibintu bya government bakabikoresa kubi kuno baza gukora nko kwa mateka garukuragira kandi abantu ngo bashemerire kucimanya ngo ibintu n'ibyabo bya government. Intention ya government kurabanje abantu ibintu byabo bajye kimwavu nenga bo kimanye nti abambajye ne babo ibintu babirekaho naye basobodde kubikozesa okay bisobodde kubayamba basobodde kusimba emwanyi zebabwadde bisobodde kubayamba basobodde bawadde embizi zibasobodde kuzikozesa bisobodde kubayamba. Waswa amasoko yi ori mukuru w'abakozi habwa district ya Rukungiri najya government y'intekateka ayo kureba ngo yahindura hambera y'abantu ba burejo no kureba ngo barugo mu mbera eyo korenda yonga nga ekigendererwa kukyalira abalimi tulabe ebiki bakora n'ekyokubiri twagadde tulabe abakozi baffe extension officers kugombolola mulimu kigwe bakola okuyamba abalimi tuli mu program eya Vision 2040 transformation okukyusa embeera y'abantu so kati extension workers tubawa ssente eza government okola emirimu naye ng'emirimu egyo bagenda mu balimi ne babasomesa ennima ennungi okulunda okulungi. Bamwe abahingi nabo bagira ngo bine ebizibu byingi ebi government eshemerire kurugayika bakwatiraho okukira munonga ebbeeyi y'emibazi okubahigura munonga. Konke kizibu titwabona katale kamate kuguzamu amate n'emibazi yaza higuru munonga tubulire emibazi yo kuhejo agumatungo hati gari kushasha habwo kubule emibazi twindi ngudo zibonereza okutwara amajyane ka factory tucayitinga mu ngeno kugira ngo tuyambwe tubone services za heyi. Echo changa cha katonya yamanywaga nkensi y'emiti konka hitwetahiremu okuhinga amajani omuntu wa katonya hatiya emirime yone yamani wareba abantu abariyo baranoga amajani okareba abantu abariyo baragahingamu ngeno okugizo kugareberera dene motoke zirasiba gasha kwa Dana Basibi.